Go Boys Higher Secondary School Pathuak Lamalong Horbong Pen Bun Kitu Abuyang Song. Dering Pathuak Lamalong BJP must joining a make Padopon. Nithoma Parman, Karbi Anglong Kaching Rumamai Kijut Siani, Aluhi Sarpoman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council CM, Ronghang Kachitongdun. Karbi Anglong Live Prime Time Abirta Long Peneli Sami, Beauty Baby, Non Birtang Ton Pen, Arjuponik Tha. Luki Charlie Ahem Pulutang Te, Kang Thir Jirke, Kinang Sotlo. La Pen School Pathuak Lam, Pulutang Te, Kai, Mat Pang Thir Vietnamji. Athe laki skula long ki charli bom osumar tum pensi ki joe dimpina bonta dipu go boys higher secondary school pathuak lamalong ke horabong bun ki thula pen ki chutang alobansi ke war abuyang soman pinlo la so pathuak lamalong tovara ripina jok school osumar tum pen chenglok tovar ki dam ki wang araratum la so pathuak lamalong sang ponpon bonta non ki pathuak lam kali bun ki ter ki war thi bajok menthura prangan pinlo Dipu Golf Boys Higher Secondary School Pathuak Lamlong Majok Tumle Nangki Chui Abang Pustame Bun Kiter Horbong Hai Hui Kivar Tap Tide Japan Dipu Golf Boys Higher Secondary School along Ki Charlie Bomb Atum Pen Chuning Ripondo Athianar Wapor Hudla So Pathuak Lamlong Si School along Ki Charlie Bomb Atum Penta Nang Sang La Sinona Son Horabong Kibat Chot Chot Lutang Te Chilang Nodak Athidaki School Pathuak Lam Pinak Pusi Pachini Pong মানে ইমান ইয়াতে মানে মানুহ আহি কিনি মচত খায় বিৰি চিৰি খায় ইয়াতে আহি কিনি খালেও মানে এইকেইটা ডাষ্টবিনত পেলাব লাগে আৰু ইয়াতে থৈ যাব নালাগে পৰিৱেশটো বেয়া হয় মানে তো ইয়াতে পেলোৱাতকৈ পিনে বেলেগ পিনে খালেও হয় ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট কেইটা থাকে মানে তো পৰিৱেশ বেয়া কৰি লাভ নাই ন সেইকাৰণে পৰিৱেশ ভাল কাৰণে ইয়াতে খাব নালাগে আৰু বয়সলা স্কুল Pathuak Lam Bonak adake এনেকে লাহাই হৰজু নিয়ে দিম হাই বেঙ্গালি দাকে লা স্পোর্ট প্ল্যান আম্প আমপেন কে স্টেমিনা হাই কে জেনা দিম আমপেন কে দাকে লাহাই কিজুন বাং বতে চিলম নিপেন ন আমপেন কে নিংদুক ল নিতুম লাহাই দাক সিগারেট হাই হৰবং জনন লা পুদো লাহাই পেথেক লং মানে নিংদুক পিয়ান ন আসি নিতুম আপ্রাং লা পু মিডিয়া পদুম মেন্তা দাক সাফালো সিপু আমপেন কে লনন ফিও তে আরটু পেলো সিখর কাং থক অপ সাইডে হৰবং ওয়ার্টু চানপেন asi ningduk lo ningditum kipui bangke mo udah asap so mane manang lang pen mane nitum mata othu po mane nan cerap nun te ya nitum da bang thir po so asai dengi amben ke pulo mayok kami bang kami sang kami dak mothe kitla patyar da bang simelo jonon junon mothe jumon da nani dustbin sonong le warte mesenji ku ni da halo News Report, Karbi Anglong Live. Lakhain ko Ratrok Duarbaguri constituency ke parlo Dering Pathuak Lamalong mass joining ame Kang Nipon. La Sohut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang, MLA Dorsing Ronghang, EM Richard Tokbipen, Bangsuri Sira, Bangkora Pli, Congress Tapen APHLC, Klem Bang Pi Bangpu, Atum Chepa Ogdun. Bangso BJP mas joining ame Chengche Prang Dolomarang Kang Lokhimon Asramalong, Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang Dengpen, Dolomarang Kang Long Kidu Ongdung Kiklem Kitang Pon Tangadimalong Kang Puasai Padupon. La Sohut Kang Pupon Asonake Dolamara along Kido BJP Mandal Office KGVB Girls Higher Secondary School Dolamara Hempu Lokhimon MB School Lokhimon Ashram along Mas Kitchen Set Lokhimon Ashram along Guest House and Kang Pupon Padulo La Sopi Dering along BJP mas joining Padopon si me long kachipan Pupon ake Duarbaguri Mandal Committee ame Pu Amoron Terang me long kachitong dun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Lokere Messi Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Lapen EM MAC's Board Chairman Pendanglok Pinangan Kithekiding Atum Chitong dun
BJP mas joining ki pado ponahut Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tiliram Ronghang ali deng pen bangsuri sira bangkora pli abang phu bang phia tuma phan ke deng pado pono la sohut CM ben kaning je pon ke non BJP along ke wang abang phu bang phi ke do ana tum tame kam claim pon ra pelona la pen akimi aban puji punang ni la si BJP along ke do pen kaching thoranat aphan le matha ponang pusi kaning je pado pon Bangsolong bangsuri sira bangkora pliatum BJP along chepa ogdun si mission pen mas joining ame pajut panno ke Congress pen PSLC che open si dake BJP party long na chepa ogdun na si mune tum chini lo je Congress tum jong hele BJP phana koi bihe koi ni phanse PCA koi nang kilo ta jong hele koi puita ke ongdung ara tum ke chini lo Karbi Anglong rat ke je Aprang Congress ke do hot pen non BJP party batim ka chelar isi ang thek dolo po bangke isi ke prek ke dolo puchini si munitum along tina consensus tame je pini na chepok don mo election ke non da chekujom flip ho bag dola sitame munitum ninkani silo na tumna chini lo ninkani siang bo nili tum ke joga party bana sorsa se na chini lo mamai meeting long nili mane party ban tuma nili pupe pin sita mune tum ke chini lo je dak ke duke la ratum phan ke deng pon asayang deng an ke je ratum ta ke long ang taxi ki pika parji ne tum plak le pin so ang thek chini si mune tum ke dak pini ke ongdung ratum ke pini BJP along na chpok don bang suri sira bang trokera Congress ne pesi ongdung ke Congress ke ong pini News report Karbi Anglong live Yedamtang prenipai kepen krehniani ni thoma pharman duarbogri aron barim chingruma me pen patir piponsi deithor Samson Singh ti open stage along Karbi aron barim chingruma me pilapen aron barim chethan chimum ame pi paman pon ada porphai troksi rachiti ma porpen hemphu mukrang pirasinja ase pen hemphu sekartli gurusar suren kathar mukrang sekartli Gurusar khola terang pen pirasinja ase karkli gurusar kirihan se tumpensi arklipon Aron barim chingruma me chengche prang Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang ari dengpen deithor bhomtie hithira pen deithor VDC bhavan ahem ingpu ponsi deithor Samson Singh ti open stages along Aron barim chingrum ame pialong an palidundu Mai pialong kurusar Chandra Hanse pen patir piponsi kurusar ke do an bongchin arnam pupon la pen bongchin bongkrok anta mission me et pusi kurusar Chandra Hanse pen than pon bangso phi mai ke pangcheng ponalong kachetong dun aluhi sar poman pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang kachetong dun along EM Richard Tokbi EM Surjorong phar pen danglok ki ongdung atum chetong dun Raramai pike paman pon bomahut Deithor Dehuri Indigenous Youth Council DDI YCA hinpen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tiliram Ronghang aphan epak pin puralo pajirdun kipajirdun pin puralo long kinang sot sontrok ason jongdun si Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan kachuningri padodun bangso mailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Ronghang kaning je ponabangke kaprek adhorom aphan ke kroyara tumabangke methang kachingrum ji lapen chingwai chingsai nangji sitame kaching rumadim aklongdo lasi Karbi aron barim ke kroi tum sitame bangso dima pangke kinang sot lasi kewang ji Karbi Anglong Autonomous Council budget surihni ra inkora tropen inkora troksia ningkana hut Karbi Anglong Autonomous Council hinpen along tin mate constituency inkora trok along sitame aron barim ke kroi arar phan kuti cc atangka pen chingwai chingsai sai hem kimrang pipon po non ladak bangke NABARD mate agriculture sai campaign ki kimpon market set ingpu pondo lapen VDC bhavan na hemstame kimrang ponsi ingpu pon loputa ningje ponthu Prothimi jolo pupen ke letum Karbi atum nang dodun lo pupen ke letum anima bangke letum je Karbi ka fijo la sehola so Karbi ka fijo anima bang jak dor wa guri emisi konsesi angkangalo alang tumta isi aron barim laso kachingru mamai pini nili panang hanglo ni jana chetong donlo nili itu ma animing bodat na po
ningkan ini lo nili di puarong sopia long aron barim tun kroyan atum phan ku sar penceng lo ucepi di huji penceng lo lengdun tiang sar potu mun panglum si lari si sose armu ningkan wang ka cetong ningkan ini lo ke pengta lasi along tina konsensi tame non iltum tamong te lukimon tum tame arong tu Christian tum ta arong tin along ta church tu lagi alang tum tame sen alam sayang denglo lapen iskon puno international Christian consciousness la tum ta do sel tum who pure the chektoar ni dolo pupen ke kroy pothimi dolo pupake kroy anima tuma bangke aron barim tum ke laso alna malam ka cethan ka chimungji asai hentawi lasi nili Karbi Anglong Autonomous Council pen along tina emisi konsensi tami 2026-27 na budget pen deng ponpo pada bandurwal doji lapen ang park hada kiju nalang dopo barpi barso ke dam yadim dopo lapen gadak isi kacethan ke mungji apani sia asai hem dopo lasi sisi konsensi long bankur deng ponpo kusini lipang dak amlo jate ilitung anim ilitung ron barim ke kroy ani membang jate wir beda ji fansi langsung ni pangdak. News report Karbi Anglong live. Nijang Karbi Anglong Karbi Lamedame Khironia ro amepu Chandra Singh Bela pen Kongchun bang Samson inti atum pen chipatir pi pon pen pini amit hang sa hemalong karitang hidhi nat rongpi kali arni chikimu. Labang solong West Karbi Anglong Karbi Lamerame abidisar Chandra Singh dera Mohan teron tum chitong dun lapentir pi dun me phuram Singh phangchoi hin pen beng dit ponsi simlir apir thelong dudun thang dun pameje phan horon pon alang li phi ke do bom atum phan me et chok et pen kason si ponrong je phan tame hirjume hangpon Khironi pen Mohan teron Karbi Anglong live. West Karbi Anglong Rongkhang MEC constituency ke parlo board hoi so mondhon timung ahemalong prechik lonify kre siarni board hoi so jutang terang tum ingdeng thongke brake thom havar Karbi rusum so rongaje along best team kilong tuna pot ningche parong ponsi chingki jethan padopon non het jong ingdeng thongke brake thom havar Karbi rusum so rongaje Rongkhang havar ame pen ki bi pon along board hoi so jutang terang tum tame chipate dun pen nong e best team chipalong dun lo la sopi puthot prechik lonify kre siarni kaduka we board hoi so jutang terang abitum ke doan Rongkhang hawara me tum pen rongarar tum chetong pet pen anesan churin tilo la soja me ke padupon along KJA Rongkhang hawara me ke doan tum phantame board hoi so jutang terang tum Karbi pu hoi pak pen archupon lapen puthot KJA Rongkhang hawara me tum tame board hoi so jutang terang me phu kongchon bang lapen bidisar atuma phan archupon thu Jai megalong koson pensilan so se jutang ke pangtang ponthu ji polam the chingki chethan ponthu Jai megalong Rongkhang hawara me phu rondhiram kro kongchun bang chesong leng dihin rimbang borsing teron sai hemchun bang Chandra Singh teron tirikama me kongchun bang arun terang Rongkhang Lems vice chairman Babu Timung West Karbi Anglong Chamber of Commerce chairman on teron boardman member terang Mutizar Khon Singh Timung drongasar longbir teron board hoi so jutang terang me phu biran timung kongchun bang rupon sing ronghang bidisar mondhon timung lapen kapre jutang ka chinghonarar tum chitong du Rongkhang hawara mai pen dak board hoi so aterang tum best team mate latum kongonong esi wanlong lo kechengsi ditame nilitum ladak alang litum nang birta pen nilitum dak Rongkhang hawara mai abitung pen wanglo labang so bitung pen wang pen dak ningarong lo kadu we nilitum dak alang litum best team kelong pen ningi cheparong lapen kadu we dak non board hoi so arada tum phan an alang litum chepa pen lapen nilitum dak Rongkhang hawara mai long atum phan an tidame alang litum nang birta lapen tirkama mai atum phan an tidame alang litum nang birta pon lo nang birta pen nilitum dak wang pen isi alang litum phan kachoro alam thesi nili ningi po alang litum chepadu khrup pen labang so ingdeng thongke bracket hom havar Karbi risonim so rongaje katalon ponalong alang litum ke chengsi anong e matela kongonong e kewan bestim kelong ke lake joy ke gali panangalang litum kasike aja keding lapen alang litum kasike long kachepadu ga joy ni si alang litum labang so kongonong e ke kewan long nili kachuro kang tungge dak
ue barim arlengge sar tumta pinan biji sore haku ko lun barim kan barim si Charlini pulasunang ke Japon la pendak ue barim inun mon hontimu la lam lun hari somarang ko penta kirim kibi bang no arang ni tapenan lun tok pensi la lun sampung kono lan bang ke ni tum ke lun sampung ahinan bang ke kaita first second son siglong dun sigyo apen bongoy lun ampen borera lun lahai lun sita me bang inut arlengge sar bortimendak narong bortimendak bortoi susia hemlo ampen mutiar lahai tu apang phang cepati dun ue barim longsing rongkar lahai tum nangge than nang kimum nangge ja mama si lahai lun tok thekma masih akurim ma lahai nang than namu masih lahai alam alun si nitum ta rimpon si cepati dun lo la penlong talong pon bom lo. News Report, Karbi Anglong Live. Pinya birta kalapon si kang ton paniklo, Gardong.